kreten. On meni da kaže da sam ja običan kreten. Meni da kaže da sam običan kreten, ja koji hoću da razvijem osjećanje za Evropsku uniju među ove geže seljake. Da sam ja običan kreten, a ja razvijam osjećanje. Ja ne mogu da budem običan kreten, ja mogu da budem kreten u razvitku. Ja neću da izdam svoju državu. Čovjek koji je u stanju danas da izda svoju državu, taj je u stanju sutra da prevari ženu, da ti razbije naočare. Pa neću da se raspojavam sa te kretenje običan. Ja običan kreten. Podvuci ovo, počne sa veliko slovo, piši na ruke Evropskoj uniji. Od moje ime prezime a piše u diktat Alabić Panta. Alabić Panta, to si ti, napišeš, podvučiš i počne sa veliko slovo. I nemoj da razglađeš, vidiš da ovo će da se izbaci ovo. I sjediš, možda se počne, jel? Dobra moja poštena i prepoštena Evropska unija. Evo nađo vremena da ti se javim, jer osjećam da ova naša stvar neće da giba kako valja, ako ja lično ne postanem predsjednik Srbije. Pazi, ja naglašavam ja lično. Zašto unio? Zato što je moja ličnost krađena. Krađena i prekrađena. I sad se u Skupštinu pojavi čovjek ovo je zato što mi je ukrađa, a odluci ovo. Ali kaže, neću da se rasplinjavam. Unio. Ne namećem se ja da budem predsjednik zbog sebe. Ja se namećem zbog tebe, Unija. Jer osjećam da ako dođe neki drugi umjesto mene da bude predsjednik, da taj drugi neće da ume tako tebi, Unio, da podiđe. Tako, Unio, da ti ugađa i da ti se umiljava ovako kako bi mu ja kada bi došao za predsjednika Srbije. Ja sad da ne ispadne da ja olajavam ove što su na vlasti, ali vidim da ti idu na živcu. Pa osjećam, dosadno, ne razmišljaju domaćinski. Oni ne razmišljaju domaćinski. Uđe, kad se uvati za nešto, evo sad se uvatili za ovo Kosovo, ko čičak za jaje. Te manastiri, te groblja, te ovo, te ono, šta groblja? Ne razmišlja se domaćinski. Na primjer, na prd ili stavlja